Nyakikongora gambere bwabire na Abatuura district ya Sheema arukugabe enkoko okuhwera abantu okutandikiraho kweyiho mu bworo enkoko ziri kurenga omutwaro gumwe n'akashanju nizo zigabirwe nureba government nesindika esindika z'eminyeto esindika z'abakyara esindika z'abagurusi esindika z'abarema esindika na hate za parish development mode ezo zona nezkwija omu district nahabwecu iwe munyashema oyina urusanango kutambura ukabuza wa community ukabuza wo muruka ukabuza we gomborra ukabuza kawo ukabuza chairman wa district ninga chairperson wa district ninga member wa parliament warabugana ukaje tubiteze sente z'impuru nazo zigenda zita abatungire nkoko basimira umunyishengero wabo ahabwo ko bashakira abacyara batahi banje abatungire nko kwezi tuzukoze seje twere kugira ngo nyensya tutakaza kutega abashisha misho abana bitu bashome family zitu zitunguke nitwe tubeho cyanshembeza munonga kuri ngo nabasa kutwifuka akatekatekaho akateraho plan yo kubasa kutunga entasi so onariboni sima munonga abo mu rugo kozeri amakagara kurenga mu bishatu 20 nugo gahirwe nkoko omugandi owabireho umunyishengera habwa Sheema Sir Richard Kijuka ahiri itendekero rya Ankole Western University amategure nkumina okushakara cyombeko cyakanye n'itano echa science block murebe mwaga kwataje gareberwaje garindwaje tagira itegurana muri yabura rero basokora umuntu gwago rero nakishuka no kari jareba umuntu mugo kwire nakanso jaro mu mukwire aba management batero mu ngaro basima Ministry by'ubwegese n'emizano ekahereza bibembezo ba university okumarira cyombeko cha science block eci rero ekabahachata kandi ubwa hato nugwe muramugoroho twaje chakara biricyaho cyatabiryaho ekizimbe cyashahege twaza gukora shero kugiheza kwika roof twaheza kwiza roof twitaga $5 million kandi twaza gukora finishes twitayiringa kora terazo kora apron kitwete mbaraza tukarenga ikizimbe cyaba free furnished kibasa gukoresebwa tuje kwitaga $1 million amakuru agagasha kwa Michael atwakire